Isambulo pinakatalamay na nung bitokan, bambula talitikani golia, menagono Alberta, Canada. Au bekin da bagitikan bikim ni tu sara na sabang muretik manandroni pepa. Na bola matango. Ngonandroni pepa ni tanto wasitikan ikinanda ng bisinisi kau didi pakatiko. And online space. So, yeah, ito na online business kau sa garabiti ko may tike po may nang bakironon dolo sa bulkarua. Kaya kau binakata mo na tiko na kinabuli parotaki na bakaversertik nga na kami kwa kau bisuriti ko mo may tiko na bulia na live tiko yani roti tiko na ono na kalo ko na ono beketo na ono gongo sa tiko na ruwa sa suka tiko may nakakadaka may tingango ibale mo o tingo me kaya na sanga baka kabi wara kital tinga nung ngonela misu ko may nabule go na kau maru takatukin na nung kusama ilewa na ng businessin ko balatan yo binakata me baka libutek na nung gungauna patake raw na nung isoli-soli wasu sutaban ng businessin ko na kinapakamagala se pera mantanganing grade 1 nung ngonela yo ni binak klani sa raw ni okay on business ngo mi wagalele ta nung kuyawa ni takazaka baleta ni santo atalito na nung buru-buru ko rin karabate ngani vale se kwasara ng business ngo kaya kay kun donatina o klani ni leliti kung baka na nung quality time patake nalubemo kaya karase buliti kung baka primary se secondary wakila ni kala ben reto na lomo na buku ni raka-raka kena baka sanggara ito na iso yung bola iyo binakatataliting nga me tiko talaga na namanguna patikerta na namuli ni matapupali baka biber na lubenda go into na oni sala oron tukuna rawan ni na kala mo na maintikero na rasarangan ni na bebu kibe kompaleta sa bebu kibe yaw sa bebu kitala nga bihira na bunga tali na be na itubutum rasota batal tunga na klana erbina katal tunga me baka libutek na nonranga una time freedom yo kaya baka wai ko ya lako may na bulia na kami ko register nga na website sa ati kung gori merawan niya na torarawa kina na link ni free for session ya yo saban ni binakatiwayani ikim nito do kasara babu ni binakatigi ikim ni nanto bito ko niti ko may ang santo ba muriti ko may suliti ko may na naman ni nito politiko may na naman ni comments reactions mandangay na nung gubay po sa unita ka ni bebu kito kaya ni bem politiko na beba ka ramatakin to apakay dirty kaya ni kanandro di pepang ko na liya blast digital marketing ang saban ni binakatika ni bikim nito do ko di kalungat at ko ni mo ate nak